jednostavnijih načina kako povećati ljubav prema sebi jest da počnemo ono zdravo u sebi cijeniti. Jer tu većina ljudi se fokusira na tisto slabo. Fokusira se na negativno, fokusira se na to da usavrše sebe, zanemaruju i baš zdravo za gotovo uzmu ono što je lijepo u njima. Meni je to grijeh. Dakle, grijeh je kad se ne osvijetliš iznutra, kad osjetiš neku svoju kvalitetu, neku svoju vrlinu. Tako da, a tu su recimo žene još više stroge od nas muškaraca, dakle, hrpa žena misle da moraju biti, ne znam, super majke, super prijateljice, super zaposlenice, super supruge, samo da bi bile dovoljno dobre. A za druge? To je katastrofalno, tako da treba zdravo cijeniti ono što imamo i truditi se oko onih nekih mana i onih nekih problema, dakle ne kažem ignorirati ih, staviti ružičaste naočale, nego doista rješavati, ali kad doživljavaš sebe, prvo krenuti od onog što ti se sviđa na tebi i u tebi.